Cenab-ı Hurker Allah Taala'nın adı menен başlayın. 18 bin alamda yaratkan Allah Taala'ga çeksiz maqtao şükürler. Jana süýükli Peygamberimiz Hudaý Taala'nın özü aşık bolgan alamdardy Peygamberi elçisi bolgan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e çekici salavatlar olsun. Baldары Kur'an jattagan baktılı vateneler, baldarga ilim berip, Kur'an'dı jattap, jatka bilip, basıp жүрген Kur'an bolup жүрген alım ustazları. Ana şunda ilimli baldardı tarbiyalap östürgen altınday apalar, atalar, jalpыңыздар bugün Ummu Muhammed medresesinin bütürü gecesine hoş geliңиздер. Peygamberimiz Aleyhisselam bir hadisinde kimde kim Kur'an'dı süyüp, anı jattap jana amal kılsa, Allah jana anın elçisi alardı jakşı göröt dedi. Irlar görgönde, kliplerdi görgönde tasirleni uylagan gözlerdi gördük. Birok Kur'an okuganda tasirlengen jüröktөр azayıp baradi. Dal uşunday Kur'an'a aşık bolsun. Balam Kur'an'da jattap, kıyamatta bizim başımızga altından tacı giydirsin dep Peygamber Aleyhisselam'ın hadisine amal kılıp, ona şunday baldarın Allah'ın ilimine jetelip kelgen ateller bar bolуңуздар, көп жасаңыздар. Андай болса келиңиздер, Kur'an'a kulak salыңыздар. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله. 30 para Kur'an'da jattagan hafiz baldarımız bütürüp oturadi. Hani mesela mana şol baldarınızı Allah Taala nazardan saklasın, aldığınızlarga çakırayın. Abidov İslambek Batirjanoviç, Abdurahmanov İslambek Kabuloviç, Amanbayev Adıl Nurlanoviç, Abdusayidov Muhammad Sıdık Mahmut Rüziyev, Alimjanoğlu Omar, Burhanidinov Abduvaliyev, Canbayoğlu Daniyar, Yusuf Aliyev Ömürza, Ceymbekov Ruslan, Zayidxanov Habibullah Khan, Mamad Karimoğlu Stalbek, Mirlanoğlu İmran, Mirlanbekoğlu Mirzabek, Fazilov Mirfazi, Osmanov Mahkambay, Rahmanov Umid, Raimberdiyev Zülfidin, Samioğlu Nurullah, Saidov Fazleddin, Turatbekoğlu Ayatullah, Taciyev Muhammedin Hoca, Turatbekoğlu Nurtili, Hasanov Muhammed Ali, Şamşidinov oğlu Mansur, Şeralioğlu Sabır, Ekhayatdinov Razeddin, Ekhayatdinov Fazleddin, Yusupov Dastanbek, Abdurahimov İslamidin, Zulbukaroğlu Cekcan, Rayincanov Mavlancan, Habibullayev Amirullah. Mana şunday bütürücü baldarımız bütüp oturadi. Mana şol baldarımızga talim tarbiyaсын berip taptagan, jaman söz, jaman gözden saktagan bizdin bütürücüler dep mana şol Muhammed medresesinin çalpı mugallimleri maktagan, kuvanычы көдөрүнө батпаган бактылуу мугалимдер жамаатынын жетекчиси Куронбеков Мухаммадияр Каракебизде бүгүнкү дасторкон ээси, бүгүнкү медресебиздин мүдүрүн сөз баштап берүү үчүн ушул жерге чакырып алууга уруксат этиңиздер. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Таалага чексиз мактоодон тоолорду айтып,
анын пайгамбары болгон биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттарды айткандан кийин урматтуу алыс жактан атартып келген биздин кашыбызда отурган ушул балдардын Кур'ан жаттоосуна себепкер болуп дайыма колдоп турган биздин сыйлуу коногубуз доктор Абдуллатиф Балту, андан кийин биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аппарат жетекчиси устаз доктор Саадвакас Доолов, андан кийин Ош облусунун мусулмандар казысы Самидин Кары Атабаев, андан кийин Ош шаардык мэриясынын биринчи вице-мэри Сайыпчан агабыз Турдубаев, Ош шаарынын казысы урматтуу Убайдуллажы Сарбаев жана Уму Мухаммад медресесинин түптөлүшүнө негиздешине себепкер болгон Рахматулла Кары Касымов жана биздин устазыбыздын уулу устаз Мухаммад жана Кыргызстандагы Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын түштүк бөлүмүнүн башчысы Исакбай Камалович жана дагы ушул жердеги жалпы коноктор, балдардын ата-энелери баарыңыздар бүгүнкү биздин алгачкы жолку Кур'ан жаттаган бүтүрүүчүлөрүбүздүн бүтүрүү кечесине кош келиңиздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Балдар, сиздерге тапшырма андай болсо, атайын орнуңуздар бар ар жакта. Ага чейин болсо, апаңды барып өпкөнүң, Каабаны барып өпкөн менен барабар. Сиздерди тарбиялап өстүргөн ата-энеңиздерди жанына бир арлап, ошол элди арлап барып, апаңарды, атаңарды бир кучактап беттен сүйүп, анан Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı konuklar, atalar, apalar, ağayini, canayca kardeşler. Süyüklü müdürücüler. Bağrımızlarda bugünkü Kur'an ordosu, ağır göğsü, ошол менен эле бирге Кур'ан илим билиминин оргуштаган башаты жана булалы болуп эсептелген Умму Мухаммад медресесинин бүтүрүү аземинде чогуу маңдай теске отурушубуздар менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Ар бир нерсенин өзүнүн башаты, башталышы, sebebi enen bütüşü oldu. Ummu Muhammed medresesinin negizgi pardanın arkasındaki görünmögen demörçüsü bugün bizde sıylı olmakta. En baktılı insan. Men bu kişinin üyünde bir 2-3 yolu konakta oldum. Anam özüm büyüge konakta. Bir okuyan aytıp verdim. Ayeva iladı. Öte bıçakta iladı. Bulgunda dağı özün kıyalba iladı. Göpkü iladı. Antkeni al Kur'an jattağındarga bolgon gömüskü mahabatı özünün içine bolgon oruştagan süyüsün jaşıralba iladı. Antkeni tek kana uşul insandın demörçülük kılıp atkan medresesindeki bir student yönünde aytıp bergen. Muna ema hazır oşol öyü gözgö görünüp momentim 30'dan aşığın bütürücü dizilip duratın oldu. Tağılayın oşol karılardan, hafizlerden atalar, apaları kanday baktılı insansızlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaysi bir insan
Kur'an jatlap, amal kılıp, yaşasa, jetkirse, jatlatsa, emgek kılsa, kıyamatta Allah Teala oşal insanın başına Allah özü dayarlagan tacını kiygizip, anın atenesi kanday amalda bolsa dile baribir beyişke kirgizet деген mıhtı kabar var. Sүйüngüler, sizlerden Büyülöngördögü bir insan tiri beyiştik dep atalganına sүйüngüler. Özü insandın kaysı jerge gelişinen anın jürөгүндөгү kaysı nersege gamı bar ekendiginen kabar berет. Bul kudum çöntöktön çıgarılıp sarıftalып жаткан акчанын kayakka jumşalып atkанынан anın kayaktan girgendигин bilse bolot. Kumarga, araka, zinaga jumşalып atkан akça aramdan gelgenligi üçün aramga bıtırandı olup жоқ bolot. Kur'anга, meçitke, medresege jumşalып atkан akça al halal jol menen gelgendigine dalil bolgan siyahtı öyle. Uşul ulu insanlardın tördün körkü olup oturuşu özü, uşul jerde jönele, süйлөбөсө деле, söylöbötün, görсөтүп oturuşu, demek alar din menen juruluşup işlep atkandan kabar berет. Бар болуңуздар, азамат. الكريم صاحب الفضيلة الشيخ سعد وقاص نائب المفتي العام فضيلة القضاة فضيلة الشيخ رحمه الله نائب سعادة نائب حاكم فوش سيد صاحب جان ضيوفنا الكرام وأسر الطلبة المتخرجون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حفلنا هذا حفل القرآن الكريم. Süyüktü bir tuğanlarım, kağılayın, ağayın tuğan iniler, atay geçsem, Oş oblastının kazısı, Oş şaharının kazısı, atayın Püştük regionu boyunca dinler komisyasının töragası, Oş meriyasının jardamçısı, jana rahmatullah damla, jana hafizlerдің ata eneleri, jana gelgen konuktor, bizdin bütürücülerimizдің bütürü azemine hoş geldinizler. Barınızlarda bugünkü en mıhtı samalıpının çin jürögünden kutuktayım. بإنشاء مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في أي مكان من هذا العالم. أم محمد المكية جزاها الله خيرا قررت ووافقت على بناء هذا المركز لتحفيظ القرآن. أردنا أن نبنيه في أندونيسيا لكن الله عز وجل أمر ببنائه في بلادكم. İşenesizbe, Mekke'de жүргөндө bassam kursam, kıyalım, Kur'an jatpay turgan bir markası, bir medrese kursam degende ek gözüm tört ele. Şunçalık kıyaldan çumun bir hizmet kılsak, Allah'ın sözü olan Kur'an'a dep, ağa etkenden tağa etçimiz. Ayağında gengeşip oturup, Allah'ından razı olsun, onu Muhammed'in apası makul dep çeşip çıkarıp, kurmayı bulduk. Şımalanıp, girişmeyi bulduk. İşi kılsa alamını kaysi bir bulun burcuna kuruşumuz gerek olup kaldı. Jertanda oturup biz Indonezya'ya kurmakçı olduk. Bırak Allah Teala Indonezya demez, sen Kırgızstan degen ülkenin Oş şaharına kurasın ayıp buyruk çıkargan eken. Allah'ın buyruğu menen sizlerden güneşli, mölküler bolgan ordulu Oş şaharına kurup koyduk. أنا في حياتي لم أزر دولة 10 إلى 11 مرة إلا قرغيزستان. أرجع إلى مكة ويسألونني كيف وجدت قرغيزستان؟
ويتوقعون أن أقول لهم أن طبيعتها جميلة، هواؤها جميل، أنهارها متعددة، خيراتها كثيرة، لكني أترك هذا كله على جنب وأقول أن هناك صحوة مباركة في قرغيزستان هي التي شدتني لأن أزور قرغيزستان بهذا العدد. فأحمد الله عز وجل على هذه المنة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والصلاة والسلام وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Men qaysi өлkөгө барбайын, берекеле жолу барам өзү. Бирок Кыргызстанга кайра келип ондон ашык келdim. Ар келип барган сайын жакын тууган уруктар, саналас достор, кошуналар жолугуп келип, кандай өлкө? Эмне бар? Эмне жаңы эмне өзгөрүш бар? деп сурашат. Эгерде менден бөлөк бирөө болсо, о табиаты мыкты, абасычы, шаркыраган суусу сужу, тиги жайыты, арчасы дешим мүмкүн. Бирок мен ушунун баарын бир четке сүрүп туруп айтпай эле турайын. Бирок ал жерде бир эл бар. Мусулман журтум бар. Эң мыктысы мен үчүн жакканы ушулардын ыймандостугу. Алардын динге болгон умтулуусу. Ушул өзү бүт бардыгынан мен үчүн салмактуу баага ээ деп айтам. Бар болуңуздар. Аллах Таала ишиңиздерге ийгилик берсин. Мактоо Аллах Таалага, ал эми Аллахтын мээрими, тынчтыгы